الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلام رحمت وبركة خداي تعالى للسروة وللسرما حميان با تماشوان هجا ده برنامه نورا دلان ده جارك دين هن بخير و سر شعوا هاتن بر اکران خواه دیسا به هفره امه ده خلقه سیدای بدیع الزمان ده چوکن خواه بشکینن، امه ده صفره سیدای بدیع الزمان ده رونن و جه تفسیر قرآن جه معنی قرآن جه و تفسیر وان بیان وان معنی قرآنی کو بظاهر و تفسیر هاتیه افاده کرن ان شاء الله امی به هفره جه استفاده بکن، جه تلذذ بکن، لذت بسینن به هفره گوه بدنی. تماشوان هجا ده برنامه بوری ده مپیوا چارم دخوند، مپیوا چاران دخوند، پیوا چاران من قداند بولی بله داویا صحبت بوری ده مگوتبو کو مروی نمیج ناکه هر وقت زانین پیوا چاران دربار نمیج دیه کو به حدیث رسول اکرم علیه الصلاة والسلام دست پیدا که او حدیث شی اوه کو الصلاة عماد الدین نمیش ستونا دینه، یعنی چوا ستون مالا آوادکن، مالا شپیا دهیلن، مالا معمور دهیلن، لسر خوا دهیلن، هر وها ما گوتبو نمیج جی اف نمیجا کو روژه پینج وقت ام جرب خوره تقدیم دکن، اف نمیجی ستونا دین میا، ستونا حیاتا میا، ایکو بخواز مالا خوا آوا بکه، ایکو بخواز حیاتا خوا آوا بکه، هم لدنیای آوا بکه و هم جی لآخرت آوا بکه، لازمه مراجعتی وی لمیجی بکه، لازمه مراعاتی لمیجی بکه، لمیجا خوا بجیبینه. تماشوان هجا مگوتبو آها مروی کو لمیج ناکه مروی بینمیش لگورا خوا بلکی دبی از بزرارم هری انمیجا خوا ناکم لی بلی زرارا من جیش تو کسی را نینه از زرار نادم تو کسی بیوسایه نوسایه مگوتبو دربار ویده دوی صحبت ده امی جی سیدای بدیع الزمان بپرسن دربار وی مجاره ده لمعیا بیستو سسیان ده سیدای بدیع الزمان براستی قسمه کی هنکی دریجه بلکی جبونا صحبته که بتنی تیری نکه، یعنی بونا وقت می وی صحبته بلکی تیری نکه، بلکی ده پروگرام ندن ده خوده به اره ام دی سال سر وی مجاره بسکنن لی بلی ایرو ام دخوازن بکرتی لسر وی مجاره لسر وی قسمی بسکنن بیکا مروی نمیج ناکه چوا زراره ده درو دورا خواه، چوا زراره ده مخلوق خدای تعالی، چوا زراره ده ین نمیج دکن امی درباره ویده بشتغلن. سبب تهدید بالشدت ين جناب حق و جزاين بدهشت جبونا ين نميج و عبادت ترك تكن اوكو هر وقت زانين ده قرآن ده و ده حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده جي مرف اشكرت دبينكو خداية تعالى بالشدت تهديدا دكا جبونا ين نميج ناكن و جزاين بدهشت ددن نظرا مرف دبيف اف جزاهنه هگر و نميج نكن سبب وان چیه یکو نمیج و عبادت ترک دکن سبب و چیه اوکو چوا پادشاهک جبونا محافظه کرنا حقوق خلق خواه، چوا پادشاهک جبونا محافظه کرنا حقوق خلق خواه لگور خطایا وی جزایی کی بشدت ده ظالمه کو زرار ده حقوق خلقه، لگور شدت خطایا وی جزایی کی بشدت ده وی کسی کو زرار ده حقوق خلقه. لورا ام تفد زانن هگر لجهه کی آسایش تنبه، هگر لجهه کی انتظام تنبه لوی داری حیات تنیه. چوا پادشاهک مجبوره لازمه دوی حضور خلق خو تامین بکه، هر وها او کسین کو حضور وی خلقی خراب بکن دوی لگور خطایا وی جزا بکه، هر وها تماشوان هیجا خالق کائنات، خالق ارض و آسیمانان خدا عز و جل جی پادشاه
کائنات جی دخوازه حضور و سکونتا انسانیت بده ستراندن محافظه بکه ین کو مراعاتی انتظام نکن ین کو لگور و آهنگا کائنات حیات که نجین حیات عادتا سابوته بکن عادتا پرووکه بکن با آوائی کی و بین جزاکرین جبر چه لازمه اف کسین کو حضور خلقی خرادکن بین جزاکرین لورا تاکو عدالت بی بجی آنین و حقوق خلقی بی محافظه کرن لورا عدالت یک عدالت بی دخوازه جبو عدالت بی بجی و جبونا حقوق خلقی بی محافظه کرن لازم کسین تجاوز حقوق ملت دکن لازم کسین تجاوز حقوق جواک دکن او انسان او کس بین جزاکرین لگور عدالته عینی وک و مثاله زلامه کو عبادت و نمیجه ترک دکجی زلامه کو عبادت و نمیجه ترک دکجی لحقوق هبونه تجاوزك مهم و ظلمك معنوي دك بلكي تماشوان هجا هند زانن خدای تعالى پشتی مرنه کو ام وما ببا حضور اخوا و بدو آواي حسابش ما بپرسه یک تشتين مكرنه و یک جي تشتين منكرنه يعني مسألة بتاني نكرنن مسألة نكرنه جي يعني مرفكي نميج نكا مرفكي عبادتش ربي خورا نكا مرفكي لازم قاوين كو بي آويتن ناويجا و او مرف جبروان نكرنن خوجي جبروان إهمال خوجي بيلي برسين و حساب نكرنن خوجي بدا هروها تماشوان هجا عيني وك في مثال چوا ما مسألة پادشاه كي دا جبونا تامین کرنا حضور و عدالته هروها عینی وک و مثاله زلامه کو عبادت و نمیجه ترک دکجی لحقوق هبون تجاوزك مهم و ظلمك معنوی دکه لحقوق هبون تجاوزك مهم و ظلمك معنوی دکه ده حياتا جواکی ده وقتا حوجه هبك و ام لسر بشتغلن ده حياتا جواکی ده تماشوانن هیجا هگر انتظامك هاتب دانين مثلا لمبين ترافيكي هاتب داين حوجه بي هيكو شفير حوجه بي هيكو سيارة لغور واللمبيا د ترافيكي ده حركت بكن او شفيريكو لغور واللمبيا حركت نكا مثلا لمبيا صور دما بي كتبه رابع ليخه درباس ببه هرچی قص قضا چه نبنجي ده خویانین ده قضا چه نبنجی لیبلی او مرف جبونا درو دور جبونا ترافیک عاجزیه که او مرف جبونا ترافیک یک عاجزیه که کسین دنی وک خواه عاجز دکه لورا لقائده رعایت ناکه گهناده قائده و قرالو انتظامه لآلیه کی دن حقارت بین وک خواه دکه يعني فايا حاشا ون بعقل ون دسكنن فايا از بعقلم از زكيمة بأوايكي از هشيارم از درباستم بفي أواي أو مرفيكو رعاية لوي قرالي لوي قائدين ناكا درو دور أخوا مقوشي بأوايكي تحقير دكا بأوايكي وانا تنزيل دكا قيمتها وانا تنزيل دكا حركتها قيمتها و حركتها وان إنسانا رعايتها وان إنسانا قيمتها و تنزيل دكا كيم دكا يعني تنقيس دكا نقصان دبينا جناب حق جي يعني ما قوم مرفيكو عبادته نميجي ترك دكا لحقوق هبون تجاوزك مهم وظلمك معنوي دكا جناب حق جي لهم برفيت تجاوز ظلم معنوي آوي كسي جناب حق جي لهم برفيت ظلم وتجاوز معنوي آوي كسي ويد جهنمي ده بالشدة عذاب دكا جناب حق وي مرفي لهم بروي ظلم وتجاوز آوي ويد جهنمي ده بالشدة عذاب دكا تاكو حقوق هبون بمحافظة كرن وعدالات ببجي آنين تاكو حقوق هبوني
حق و حقوق مخلوقاتان بمحافظة كرن و عدالات ببجي آنين. تجاوز حقوق مخلوقاتي و ظلم معنوي مرضي عبادة نميجي ترك دكا وهادبه ناخوة كاهنة كيدن ام بر بچعف بنيرن قالو اف مريفيكو عبادة نميجي ترك دكا چوا تجاوزي حقوق مخلوقاتان دكا چوا تجاوزي حقوق هبون دكا و ظلمك معنوي بيكتينا براستيش مرفرة بأوايكي غريبتي مرف حيري دهيلا يعني قالوا اف مرفي نميج ناكا چوا تجاوزي حقوقها هبون دكا اف مرفي نميج عبادتي خو بجي ناينا چوا ظلمك معنوي دكا جي مرفرة غريبتي حتى دمك خوندوانكي زانينگه بحث كربو دگو د صنفا خدا من جي يكي صنفا خو برسي مگو براي من دويتو نميج بك دويتو عبادتش خداي مرا بك لورا بينميجياتا لورا عبادت نكرنا تا بأوايكي وك حقارتك لمنا يعني چوا حقارتك لتبا چوا زرارك جبونا تبا تشتكي وسا چوا دبي حيري ما وي طلبي بحث ذكر دقو من بفي رسالة بفان إزاحة جواب دايكو چوا عبادت نكرن چوا نميج نكرن تركرنا نميجي تجاوزك لسر مخلوقاتان و ظلمك معنوية مجيرة إفادة كر ناخو أم بنيرن بيكا چوايا نقطة أول هر مخلوق قيمته أخوة ببوينا هنرا الله تسبيح كرن و ذكريوي بدستخه حمي مخلوق بچه بقيمة تماشوانين هيجا قيمة بچيه حمي مخلوق جبركو يك هنري خداية تعالى جبركو صنعته خداية تعالى أو مخلوق أو هبون بقيمته يك أف آدوديا جبركو أو مخلوق أو هبون خداية تعالى تسبيح دكن وذكري ويدكن بقيمة يعني جبركو وظيفاك إجرادكن بقيمة نجبر خو بقيمة مثلا أف أكرانين كو نهاون ليدنيرن اف اکرانین کو جمتالکی هاتیه چیکرن ججامکی هاتیه چیکرن تماشوانین هیجا اف اکران هگر دیمنکی هگر تشتکی نشانی و نده هگر معنی کی نشانی و نده نگهینوه چه قیمتا وی جامع و وی متالی و وی ماده دمینه گلو بیشک تو قیمتا وی نامینه عادتا دبه وک خورده یکی آن لمالی و تابلویا کبک و تابلویا هنرمندکی تابلویا صنعتکارکی مهم به اهمیت وی تابلوی چیه تماشاوانین هیجا اهمیت وی تابلوی جمعنه کو دوی تابلوی ده تجلی دکه جورته جبر وی که او تابلو مهمه بقیمته هر وها اف اکرانین کو نهاون لیدنیرن اف جامين كو نهاون ليدنيرن اف متالو اف ماديا كو نهاون ليدنيرن قيمتا وي بقهاندنا معنايا ببال وفيا آن ناكو تم معنايا نجهنا و راست خيايا كو تم معنايا وي نينا تو قيمتا وي نينا بلكي وك خورديكيا ناخو قيمتا هبوني جبركو هنري خدايا تعالى صنعتا خدايا تعالى هبون يعني چبه بيرا مرف جي انسان بگرن حتى حمي تشتين دن جبركو صنعتي خدايا تعالى وآد ديا جي قيمتا وان جبركو خدايا تعالى تسبيح وذكر دكن ببيرتين ذكر ببير آنينة جبركو هبون خدايا تعالى ببيرتين بقيمته يكو عبادتي ترك دكا ناخو منظرة أفا إجار لآلية دن يكو عبادتي ترك دكا عبادتا هبون نابينه ونكاره ببينه مرفيكو عبادتي ترك دكا دتركينه عبادتا هبونه جي عبادتا كائنات جي نابينه وإيدي نكاره ببينه لورا عبادات پاقش کرنا قلبه پاقجيا قلبه قلب جي آينه يكا قلب جي پاجه يكا
کو مرف تی ده حقیقتان دبینه. مروی کو عبادت ترک دکه، عبادتا هبون نابینه و نکاره ببینه. با آوائه که دن تماشوان هجا براستی ام ین کو عبادت دکن ام دکارن جوان جملهان و معنی جی درخن ام کسین کو عبادت دکن کو خدای تعالی ام به عبادت نعمت دار کرنه ام عبادتا خدای خود کن هگر ام جی نکاربن عبادتا هبونه ببینن هگر ام عبادتا هبونه نبینن ام ده هبونه ده خوده ببیر نینن افدده نشاندان کو ده عبادتا مده که ماسیک هیا لورا او عبادتا ما عبادتا هبونه بما ناده نشاندان دوی ام لوی مقاتب تماشوان هجا یکو عبادت ترک دکه عبادتا هبونه نابینه و نکاره ببینه بلکی انکار دکه دفجه دیتنه بردن بلکی عبادتا هبونه انکار دکه یعنی کسی عبادت ناکه لگوراوی گر و دورانا دنیای لگوراوی سترکن آسیمانا لگوراوی طاف لگوراوی حیف بحر بر چیا دار حیوان ایدی چی ببیره مرف وره تماشوانین هیجا اف حمی هبون دقلكو خدای تعالی ذکر دکن دقلكو مخلوق و صنعت خدای تعالی نه دقلكو دما مرف لوان بني راح وجبه هي كو مرف خدای تعالی ببیر بینه لبلی او مرف عبادتنا که عبادتا وان هبونا جنابینه لآلیه کیدن بلکی انکار دکه حاشا دبی اوانا عبادتا چه دکن چه عبادتی دکن عبادتا وان انکار دکه و دمی او مخلوقین کو د نقطه عبادت و تسبیح کرنه د مقامک بلند دنه و دمی او مخلوقین کو د نقطه عبادت و تسبیح کرنه ده د مقامک بلند دنه د کفن خوار و هر یک جوان دبه وک سربردایی یکی دما هنرتیه که صنعتیه که وان هبونه و هبونه تنبه دما تسبیح و ذکر کرنه کو ببیر آنینه که خدا دوی هبونه ده تنبه قیمتا وی هبونه داد که و خوار تنقیس دبه نقصان دبه و لآلیه کی دنجی تماشوانین هیجا اف هبون دبه وک سربرداییه دبه وک سربرداییه که یعنی وک به ترکی تی گوتن باش بوش بے خودیه عادتا بے معنیه بے مساجه بے قیمته بوی آوائی مروی عبادتو نمیجه ترک دکه بوی آوائی دنیره بوی آوائی دبینه دکوین وضعیته که بے قیمتو بے اهمیت بوی تلقیه جی هبون تحقیر دکه او مروی عبادتو نمیجه ترک دکه بوی تلقیه جی هبون تحقیر دکه کمالات وان انکار دکه او مکملیت کو خدای تعالی دوان ده تجلی کریه او مکملیت کو خدای تعالی ده هبونه ده تجلی کریه وانا انکار دکه و تجاوز حقوقا وان دکه یعنی رعایت لحرمتا وان ناکه رعایت لقدر و قیمتا وان ناکه معلومه تباشوانین هیجا جبونا انسان قیمت داین تشتکی پر مهمه یعنی انسان لجیه کی کو قیمت هبه جه حزدکه کو قیمت تنبه جه نفرت دکه جه حزناکه و مسئله قیمت تماشوانین هیجا قیمت داین قیمت دیتن بلکی تشتکی بدست نایه گرتن نوک قلمك يكو بدست بيجرتن لبلي قيمة داين حضور نرحتيا روحي إنسانة بسيكولوجيا إنسانة دما مرف د وضعيتك قيمته دبا بقيمة دبا مرف حضوري دبينا دما قيمة ب إهمال كرن مرف بآوايكي بحضور دبا ناخوة اف مرفكو عبادتو نميجي ترك دكا كمالات
هبوني إنكار دكا تجاوزي حقوق وان دكا لو را در نظر كسي عبادت ناكا قوتنين حق ين لقلقان لقلقن لقورا وي كسينكو عبادت ناكا حق لقلقان لقلقن يعني لقلق دبين لقلق نابن حق هما مرفكو عبادت دكا مرفكو نميجي دكا او مرف وي دنجي وان لقلقان بأواي حق صح دكا يعني دبين او طير وطيور او تشوك وتشفيك خداية تعالى ذكر دكن خداية تعالى ببيرتين او وصا زندكا او مرفكو عبادتناك وصا زندكا دبي قي لقلقن لو را هركس كائنات دا آينه خدا دبينه چوا مرفي بحزن و بماتم هبونه جي وصا دبينه ها حمي كس كائنات دا آينه خدا دبينه چوا تماشوان هجام مرفكي بحزن بماتم با كائنات بحزن و بماتم دبينه لبالي مرفكي كيف خوش با مرفكي كيف خوش با شن با بجوش با او مرف كائنات يجي شن دبينه بجوش دبينه بكيف دبينه زلام بغفلتي انجي بإنكار عبادت ترك دكا هبونه بي عبادت سربرداي بي وظيفة و پريشان دفكركو اها افكر كرن و توهم تجاوزك لحقوق مخلوقات ولوان معنى ظلمة جناب حق جي حساب في ظلمة لآخرت جوان دپرسه و حق مخلوقات خوا جوان دستينه جناب حق جي حساب في ظلمة لآخرت جوان دپرسه و حق مخلوقات خوا جوان دپرسه چوا مثلا كو يك لمزگفتي بنميج و تسبيحا مجول به يك ورا بيجا افزلام چما لفر براداي دسكنه تشتكي ناك زمان خو زايع دك افچيه تماشوان هيجا اف حقارت ما گوچه مريوه بينميج زرار ده درو دوري خو حقارت دك تجاوز دك حرمت لحقوق وان ناگره چوا مريوه كورا مزگفتي بني روايك بنميجو بتسبيحا مجولة جيرا بيجا افزلام لفر براداي دسكنه تشتكي ناكا زماني خو زايع دك بفي اواي يك حقارت الوزلامتك آدو ديا اوجي لحضور جناب حق وها شكايتا في مريوي دكن اوانيكو حقارت لوان هاتيه كرن وهبون مريوي بي عبادتو بي نميش شكايتا وي لحضور جناب حق وها دكن يا ربي ما تسبيح ذكر ذكر في كسي ام ببطالية اتهام كرن ما تسبيح الذكر ذكر في كسي ام ببطالية اتهام كرن ذكر عبادتا ما انكار كر لما ببختي كر ذكر عبادتا ما انكار كر لما ببختي كر چاوين خوا جناوين خوديكو دمد تجلي دكرن رگرت او تجليات خوديكو دمد تجلي دكرن چاوي خو جوان رگرت ام ببقيمتية اتهام كرن ام ببقيمتية اتهام كرن تو حقي ما جفي بستينه هبون دبي يا ربي تو حقي ما جفي مرفي بستينكو نميج نكر عبادت نكر حقارت لمكر خديجي اجابتي دعايا مخلوقات خدك حق وان جفي بين ميجي دستينه سببك دنجي افا او مرفي بين ميش نخودي خويا او مرفي بين ميش نخودي خويا ايكو خو چيكريا ايكو اف تشتين خداي تعالى داني نايوينه نوي بخواناج جيكي استندنا ان نوي چيكرنا او عبد مخلوقك خداي قدرته وي بنهايه وعلمي وي بداويه او عبد ومخلوقك خدايك وصايكو قدرته وي بنهايه وعلمي ويجي بداويه مرف بتركرنا نميجي ظلمي لوي نفسه خوي مخلوق وعبد خديتك اف نفسه ميكو مخلوق وعبد خديه دما ام نميجو عبادته خديت ترك بكن ام ظلمي لوي نفسه خدك جبركو آزاين جبونا عبادتي هاتنا تشيكرن اف تلي اف دست اف مل اف سر اف دف اف گوه اف چاوينكو خداي تعالى او جبونا عبادتي تشيكرن جبركو او مرف وان آزاين خود عبادتي دا بكار ناينه و صرفي كارن بقيمتو فاني دكا وان آزاين خو دكارن بقيمتو فاني دا استعمال دكا دصرفينه خدا دخوازه حقي وي عفدي جنفساوي آخراب بستينه سببك دنجي أفا دما مرف عبادتا كو نتيجة خلقيتا ويا وآمانجا فطرتي ويا ترك دكا عبادت چيه نتيجة خلقيتا ميا وآمانجا فطرتي ميا دما مرف وينا ترك بك حكمت خده انكار دكا
يعني حاشا وك خدای تعالى عبس چێکریە وەک بێ معنە چێکریە وەک فزولی چێکریە حکمەتێ خدای تعالى ئینکار دکە و وی بە عەبەس کارکردنی ئیتیهام دکە. تەماشەوانên هێژا دڤردا ئەم دخوازن بەرنامەیە خۆ بداوی بکن سوحبەتا خۆ بداوی بکن ji لەمعەیە 21 di derbarê kesên bê nimêj û bê îbadet de em şteğilîn bê kesên nimêj nakin û îbadetê nakin çawa heqaretê û tecawuzê li der û dora xwe li mexluqatê li hebûnên Xwedayê Teala dikin em li ser vê sekinîn em hêvîdarin ji Rebbê xwe ku Xwedayê Teala me ji wan gafilan bistirîne me ji wê gafletê bistirîne Xwedayê Teala zikr û tesbîh û hunera kaînatê hemî hebûnê bi me bide dîtin da ku em karibin dengê leglegan ne bi awayê leqleq bi awayê heq seh bikin û di hemî tiştî de Rebbê xwe bi bîra xwe bînin Rebbê xwe bi bîra hev bînin em wezîfa azayên xwe li gor xwesteka xwediyên van azaya li gor xwesteka xwediyê van azaya bicî bînin bikar bînin Xwedayê Teala me teva dikirina vê îbadetê de muwafaq bike di bernameya pêş de Xwedê bê erê em ê di vê mijarê de sohbeteke din bi hev re bikin heta bernameyeke din bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.